Ke a dumedisa wena moradi le lenaneo la tsa ditaba kwano ho Mohaladitwe TV, Mohaladitwe Broadcasting. Bana beso jwalo ka ile la sheba taba ena ke tlhahiso leseding le ho bula ba bangata mahlo le ho tlosa ba bangata tabeng ena ya nyaupe le Hablibably, haholo Hablibably, tabeng ya Hablibably. Ho bonahetse hore Hablibably e kotsi haholo. Re tlo sheba puisanong ya mohlankana e mong le bana ba ha SABC e leng media company e nngwe ya setjhaba, mme re bone hore na mohlankana enwa re tlo utlisetsa taba eno mo a elelliswa le ho bontsha batho kotsi ya Hablibably, mme puisano ena o itlisetswa ke ba SABC kopanong le Mohaladitwe Broadcasting. O tla bona mohlankana enwa mo a buang kotsi ya Hablibably. Batho ba batjha ha re ke re tloeleng Hablibably, a re emiseng ho etsa Hablibably. Utlwa mohlankana enwa ha di beha hore na bohloko ba Hablibably ke bofeng. 30-year-old Bakang Rankokwadi is a recent survivor of the ripple effects of Hablibably. Last month, he suffered a stroke and was rushed to the hospital. He says X-ray results indicated that his chest was full of water and blood, and that one of his lungs had a hole. He says the doctors told him that his condition was caused by smoking habli. I spent for sure 9 days in ICU, 1 day at the ward, which is 10 days in the hospital. So the nurses were telling me that I'm very lucky that I survived. Many of the habli smokers who came there, they couldn't survive because of, we are not aware that when you smoke, I wish that we had a habli so that I can demonstrate for you. There's water there. When you smoke, that water comes to your lungs. Even the smoke comes to your lungs. The smoke affects their lungs, then the water stays here. That's why I was full of blood. And Rata le ho subscribe le rona re le Mohaladitwe Broadcasting, me o arolelane le ba bang ka mantswe a mang e share tsebo ena, mme ha re sheba dipalopalo tsa rona re le Mohaladitwe Broadcasting ho bonahetse hore Mohaladitwe Broadcasting e hola ka matla, mme ho bonahala hore 82% ya batho ba shebellang Mohaladitwe Broadcasting, Mohaladitwe Radio, Mohaladitwe TV ke batho ba leng hore ha ba subscribe le rona, mme re a kopa hore hona le diperesente tse ding tse bonahalang tsa hore ke diperesente tse ding tse mmalwa tse bontshang batho ba subscribe-ileng le rona ba ntseng ba shebella le lona re le opela matsoho. Mara ka ho fetisisa lona ba leng hore o ntso shebella o sa subscriber, re kgothaletsa hore o subscribe le rona re le Mohaladitwe Broadcasting. Re a